Haga quarter final jong kane ka Duran Cup mentaus nam arjar arpuhun riu. Ka Shillong la jong kan si kendu Persya ya kan North East United. Nalor ki hendriu teligi tim na ki hendriu teligi grup di bawana kedan ka meningkong di balayo Bandung sika quarter final. Arteli ki best top runners up. Ki bala runglang quarter final ki dai ke East Bengal bat kumjuru ka Jamshedpur. Ka Jamshedpur naga grup C kebala yok ban khod nrupon. Kad ba ka East Bengal naga grup A ru kebala khorlang nrupon. Kum taru hang ne tung ne pej ya ka ji kendu jong gine gitim ka quarter final. Ha ka ba kham itenat hang ne ka de ji kendu jong ka Shillong lajong Persya ka North East United ka quarter final ka ban sadai ka khat new tarik mentau na Agos kapahap ha ka sngin ningkong. Hakapor Nibaje Janmit Bar ka bakham sngau tanat susu baga jing lekai ka quarter final hapdeng ka Shillong lajong Persya ka North East United kan sadairu Jawaharlal Nehru Stadium hanong ba Shillong. Nang taka quarter final hapdeng ka Mohan Bagan Persya ka Jamshedpur kan dairu haka sngi khat nyu tarik ka bahapa ka siningkong hakapo Sabaje Janmit. Barka jingle kai hapdeng ke Mohan Bagan Persya ke Jamshedpur kan sedai hakanong ba Kolkata. Barka weipat ka quarter final hapdeng ke Indian Army Persya ke East Bengal kan dei ke Kathnriu tarik Agos hakapor Nibaje Janmit barka jingle kai ru kan sedai hakanong ba Kolkata. Kad baka quarter final hapdeng ke Delhi Sport Club Persya ke Rangdai Football Club kan sedai ke Kathnriu tarik Agos. Kata hakane ka sngi ublay hakapo Sabaje Janmit bat ka jinglekai hapdeng jongga Delhi Persya ka Rangdai kan sadai Ranchi. Te tungan sepej menta hakane ka jinglekai ka quarter final hapdeng ka Shillong lajong Persya ka North East United mano ban hapdeng jongine ki artli ki tim ken poi dan ken rung sya ka semi final. Kublai Shibun.